Akari ntere Chiankabone nibozete mathigi na muoroto jwa kumeneria kuthuka kwa barabara ya gutonya cukuru ya Obundi ya Nkabone TTI niba kuromba mubunge Raim Daud gutungatira barabara ije kenda kinya kuthia ugendi kiria ritwa na bikibiki ritumaira barabara ije nendhuranirite riboti iji. Akari ba Nkabone nibagetete maandamano bakionania bure barabara ya gweta Nkabone TTI etegwetekirika. Bakiaria ibaugete kuma barathura mubunge Raim Daud gotewa bathithiritie. Tugiro chiomani MP wetu Raim Daud. Tugerio muchiomani njira etunageretio atumwerencha atuthiria barabara baterete. Raim na turengere Raim aetherie majengo athirie njira kwawe kwetu Nkabone no thimenti ati Nkabone atuta batwende bori atire antu bameru no thimenti atwakare ati Nkabone tu atwarumira Raim kana atwamwirire ate ina twathire Raim batwe ekuro tweba kamata mwakoro na mia mwakoro akwaita yaitira unjirene. Akariba bari wakinya nyuma ya Nkabone TTI kuona ritwa ibakore mwagukinya cukuru neze. Mwari wona togereretie aritogora bare skuru erira twakayo eterenge thithwa Nkabone ukaire nande toreja tokamatete aritwa uretete muciari aeja Nkabone akinyara dispensary muciari akwira tucoke na ugotegwa skuru nande batu injera ena te burizo hate to mutea muno itoreretwe i project cha national government mono especially mheshimiwa Raim ugo tutegerete na mono njira iyo tumaturinga tumana arua miaka 15 ukarete tene twina institution inkorokia ithandatu aja no bati kwethira wonete bone untu wa maana mono gututhia kajira ka kilomita igere bakirekereria barabara ije netumite bainyereka na mantu mwanya batunya korobeto banga bagutuma tukainyanda cietu no ntu barabara ije nyakora kungwa mtwere nyakorokia ura kuthukuma barabara ije ana bongo no ande tutekumenywa atukathithia Raim na tucugurikire na nyagora ume tukuira botinda bikibiki ni aja ingwetekia barabara inge nyango gecia goro icire maana ntu bakwithirwa bikibiki cietira ibainyerete ibakunyereka imauta ibakunyereka imwere barinyereka gonto kuza. Maureen Kinya, Nteto Chaweru.